ibahe nta nimwe mbona n'iyi nimwe usibye no kuba professional nta yewe barutwa n'inyamaswa inyamaswa yisanze iyirusha imbaraga buri intare ishobora kuba iri kurwana n'akanyamaswa irusha imbaraga hanyuma isatura yahagera igatabara kakanyamaswa bikarwanya intare ariko bo uwo barushije imbaraga baramuhitana nuko nguko bameze niko bateye ndagira ngo mbabwire ko igihugu ndikuya numva abanyamakuru nabo bari gupapira ngo basigaje ngo kugera Kavimvira eske bazi carte géographique ya Bukavu Kavimvira baza hariho ntago bazi ko Kavimvira ntago babazi ko warenze Uvira none se Kavimvira bari kuyivuga ngo nahoze numva abanyamakuru benshi ahari ni ngiye uri mu makosa cyangwa nawe wikarita ukundi iteye bakuzi ko muzi Bukavu ko muzi Uvira Kavimvira muyigeraho mutarenze Uvira mufata inzira ya Baraka reka nkuyobore muhiye reka ngufashigeyo hariya niho navukiye niho iwacu Kavimvira ubutarinjira neza mu uvuye muri plaine Kavimvira ni ibanza mbere yo kwinjira mu gihe uva Kavimvira ukinjira Gasenga ugahita winjira muri centre commercial yitwa Murongwe wava Murongo ukinjira Kakungwe wava Kakungu ukagera kuri Hopital General ukagenda ukagera ku Kimanga aho ngaho niho nakuriye niho navukiye warenga Kimanga ukagera Karyamabenge warenga Karyamabenge ukagera Karundu kuri Paul wava Karundu ukagera kuri Kigongo gakomeza Makobora Kavimvira muri makeya ni mu masanganzira umuhanda ujya kuri frontier nundi ukomeza ujya mu kugufasha bukeya muhire Kavimvira iyo wumva kuvuga Kavimvira ni nkuko wavuga kugeze ku Kinyoni uri kwinjira muri Kigali yes none se okay aho ngaho ubwo ndabyemeye kubera ko muhandusha none se ngewe ariko nigeze mpanyura ngera Kavimvira manuka Baraka nyine uvuye Kavimvira ukomeza Baraka uhita traversa mu mujyi wa Uvira ni nka 2 km nahanyuze ari nijoro menya ariyo mpamvu ndi kubagisha impaka nagiye impaka hano byakomeye ere kugenda ijoro muhe ngenda ijoro mani urumva ariko Kavimvira ni muri Uvira Kavimvira ni muri Uvira muri makeya mbese simbi gusobanura gute ni nkuko wavuga ngo ndi Nyabugogo ariko sindagira mu mujyi wa Kigali no urumva ibyo bishoboka oya ni nkuko wavuga ati ndi Nyabugogo ndimo ndatagetinga kugera hariya kuri plateau kuri Nyarugenge ni nkuko nguko Kavimvira na Uvira na centre ville ya Uvira naho ngaho ariko ni muri Uvira nase Nyabugogo si muri Kigali muri Kigali cyane ubu rero nabahaye rezo icyakora ikintu nababwira cya kabiri ngira ngo mwabonye imbunda zafashwe zimeze nk'inkwi bagiye guca bagira n'intusi barundarunze ya masinepa y'abarundi ararunze bimwe byanyabyo ariko pane byo gukina ewan imbunda zabo zabazikorera abazi imbunda zafashwe ejo bundi iriya hepfo za Kidote izi ngizi bafashe zikubye nk'inshuro enye kandi nazo zabaga batararangiza kuzikorera mu byibuke ubu rero murukumva ko ndacyavuga ngo dukeneye musada yabikorera izi mbunda naho ubundi guys reka dutahe Uvira mu kanya mbere ya saa sita iyo ni promesse mbahaye kandi mubyitege neza nibitaba mbere ya saa sita uyu munsi nkuko mwanabona telefone babwiye ngo Uvira irafashwe muri aka kanya rero mbere ya saa sita nzi neza ko turiwe tuyigezemo ibindi nibigera nyuma ya saa sita ntago turiwe tukifashe ubwo zaba ari ahejo mbere ya saa sita tena reka dukomeze dukurikirana amakuru ariko courage guys bani barindi thank you muhero urakoze cyane vuza mfete pa abikorera izo mbunde bo barahari ubu tuvugana none haforeko n'ingabo ziwe zigiye kuzikorera nibarangiza tuzamenya ibindi bizakurikiraho kuko ntibari mu maboko yabo nabo aho tubona nanone tuvuganira none turazikuraho magazine zose tubahe imbunde bazikorera ukwazo zitafite magazine ahasigaye nibamara kuzitugerezaho dushaka ibindi birakurikiraho tuzamenya amakuru yabo nyuma so reka twumve ndumva wazamutse sinzi AMT nkeretse niba ushaka kugorora ririya jambo rwose ndaguha ijambo ariko nawe byo ntago twemeranywa yuko leta ya Kinshasa itatwica iri professional niba ari kubyemera up to now ahubwo ndanakukuramba speaker nkwako nije warugiye kuvuga sinari numvishe neza ico yari yavuze
ahubwo mwari munkose sinigeze ntegera kubera ko hari igihe abantu bavuga umuntu atiyumve oya nawe neza yasabye ijambo ariko nawe ari kurisaba rwose byo kuvuga ngo leta ya Kinshasa ni profession nayo numvishe nabi aramutse ari byo yavuze atari yateshaguzwe ntaco twaba tuganira naje nta kintu aho ntaha ntacyo buriya umuntu avuga byinshi hari igihe nawe yanyerera nawe ni umuntu tujye tworohera ntari igihe umuntu yanyerera urebye profile yiwe iriho stop killing Banyamulenge nta tugara dushyiraho iyi profile niyo mpamvu namwumva mu yindi sanse nkamwumva ko ashaka kunyerera ariko ya ni muri iyo sanse rwose mwese reka tumwumve dutegeye ya muranyumva reka murakoze cyane uko nabivuze navuze ko kwanza abanumvise nabi mubanze mumbabarire kugira ngo mbone gukomeza hanyuma uko navuze ku bantu bavuga ngo mayimayi iri guhunga ishobora kunyura Uvira igahitana abo mu bwoko bw'Abanyamulenge kuko nibo bibasigwa vuga ko hari n'abamaze guhohoterwa mwumvise ko hari abantu bafunzwe bagera ku 10 na bangahe barimo n'abakobwa mwarabyumvise ariko umusirikare wo kwa Gisegeti wari Uvira umuyobozi bari bahohereje nico kintu ca mbere yabanje gushikara hagarika avuga ko ubwoko bwose bugomba kubana neza iyo umuyobozi mukuru ico nashaze kuvuga muzi aba basirikare batoya cyangwa se abasoda batoya nibo bakora ibyaha ariko uriya musoda mukuru abafite itegeko bahaye kukura reka mbisobanure neza uzabisobanure ayamana aho ngaho se ubwo se yave koroneri yave ni umusirikare mutoya ntabwo yaje agatemba Abanyamulenge Masunzu se n'umusirikare mutoya yes azagenda Masunzu se ni mutoya Rugabisha se ni mutoya kibazo agenda bisobanurira iwabo ntabwo hano bikunze ko abisobanura azagenda bisobanurira iwabo rwose hari abantu bagerageza gusobanura ibintu bakaba babyica batazi n'uburyo bagiye nta kibazo agenda asobanurira iwabo azabisobanurira reka twumve Emile Millionnaire nibaza ko ari ukurikiyeho aza gukurikirana na I think so na Freddy ariko wanyuzeho ni David Gakiza mbere ya Emile Millionnaire I think ariko wowe azagenda asobanurira iwabo rwose apana hano nawe uri umupanga kera umushize he agenda aryamye David Gakiza uranyumva murakoze ndi mu muhanda wihangane n'insaku zumbwire nze ku kugira ngo ndasakuriza abantu go ahead nta kibazo Icambere uyu muntu kera aratuvangiye mu byukuri kandi hari ikintu waruvuze ngo hakuze ngo wamubonye profile yiwe afiteho erega basigaye bakora ibintu bitandukanye ugasanga banafiteho les victimes bagiye bicwa hari n'abashe wapande rwose kuri twiga n'inkwakuzi watumye nikuraho avuze hari n'abashira wapande ariko uretse n'ivyo dufite abantu bumva ibintu ngo Abanyamulenge barapfa ngo ibiki n'ibiki ariko bagera ahantu bagashaka kuyobya bumvikana yuko ngo leta ngo ni leta niya mvugo yabo ngo leta yose ngo uko yabimeze kose ngo ni leta mu byukuri aba bantu muzamugira nkuko yaravuze ngo abasirikare bakuru twabonye Rugabisha niyo watumariye abantu Rugabisha yatumariye abantu Masunzu se ni kaporari nubwo ari kaporare nyine tubiza ariko akaba afite Lieutenant General mu gisirikare si watumariye abantu bose dufite Kinshasa bafunzwe b'Abanyamulenge n'abatutsi bo muri Nord niwe wabahambishije Zanibuka umwaka ushize Rugabisha yigeze kwigamba ngo babahaye budget yo kurangiza twirwaneho ngo mu mezi 3 ariko ngira ngo nti barayirangiza sinzi ko bamwe bagiye bagenda mbere yazo ako nakari gaciyemo kuko bano bantu baraza bakatuvangira bakavuga ibintu bimwe bitabaho mu byukuri ariko no kuba very careful kuko ibitekerezo zabo nyine bigoye kandi dufite abantu bayobye ntibabyumva bagashaka no kuduhenda kudufata bagashaka kudufata nk'aho tutumva imvugo bavuga ariko mu byukuri twarabatahuye n'abandi bakicihisha bakigorora ibintu bimwe bakabigorora ariko yagera ahantu ngo umvanga ibibazo ngo bifite aho biva turabafite benshi ivyo muzabireke mugire mu mese rumwe
mufate leta muyijeho mugende mufatanye n'abanterahamwe n'abazalendo nk'abariya babivuga batawe imbi n'abandi ariko ibintu byo gukora hombi no. Rero kuko byo mwavugaga iby'intsinzi ya AFC n'ibiki intsinzi iragaragara ngira ngo icyo tugenda tureba ni ukureba ni ugukomeza kwigisha no gutekereza kuri aba bantu mu by'ukuri batwishe baturwanyije. Icya kabiri nicyo cyabo baturanyi b'abarundi abantu barasemereye barababwira ati ibi bintu mugiyemo ndi mubizi. Turibuka Perezida Kagame asobanura uko Ndayishimiye yagiye hariya abesha bizakunda. Ini minute nkako. It's okay. Reka tuwe twumva Emile miliyonere ntacyo urangiza ako kabazo. Emile uratwumva? Yego ndabona. Yes, murakoze cyane bavandimwe, ndabashimiye. Njyewe nafatiye hagati ariko nagize ngo byibuze mfate umunota umwe cyangwa ibiri yonyine nawe ngire comment ntanga, ariko ntaga ari byinshi cyane no kugira ngo mbashimire bavandimwe, muri abantu b'abagabo space mwazitangiye kera kugeza n'uyu munsi. Turimo kurwanya ubwicanyi, turimo kurwanya jenoside irimo gukorerwa abantu, gukorerwa bene wacu abanyamurenge. Rwose murabikora kugeza amagingaya, kubwo twari tubona igico cyari kigenda gitamuruka cyenda gutamuruka hose. By'ukuri ntabwo twakwibagiwe rero gushimira abantu, turabashimiye cyane. Reka nanone dushimire AFC M23 bar twirwaneho. Ni ukuri nabo turabashimiye, n'abantu b'abagabo bahagaze ku mukingi bahagarika iriya jenoside yarimo dukorerwa. Nkakuze umuranyumva? urumvikana rwose. Bahagarika iriya jenoside. Mu by'ukuri hariho ijambo numvishije ejo bundi Michel yavuze, aravuga ngo twirwaneho, ngo bari kuba ngo nuko barwana ngo bahetse igisabo, ngo ariko nk'iyo bataje kuba bahetse igisabo bari kuba bageze kure. Kandi mu by'ukuri birumvikana, barwaniraga mu bagore n'abana, bahetse abana, bafite abakecuru, bari kumwe n'ibimuga, bari kumwe n'abarwayi. Abo bose mu by'ukuri ko niba bakagerageza uburyo bwo kubaproteja, bakarwana bashakisha uburyo babarengereza umunsi bene uko nguko, ariko barihangana kugeza amagingaya. Mu by'ukuri turabashimiye cyane yase rwose. M23 twirwaneho, muri abantu b'abagabo turabashimiye. Hanyuma mu by'ukuri ndagira ngo mvuge ku bijyanye n'abantu badasoma ibihe. Abantu badasoma ibihe batigeze basoma ku bijyanye n'ino ntambara. Rwose ntako tutagize uburyo bwo kubivuga, ntako tutagize uburyo bwo gusemerera, guhamagara, kuvuga. Twavuze ku ijwi rirerire n'irigufi, twararize ku maspace inshuro nyinshi zishoboka, ariko mu by'ukuri abantu benshi ntibabasha gusoma ibi bihe n'izi ntambara turimo. Nimba abana nazisomye, ariko inda zabo zibatanga imbere. Abavandimwe bacu twavukanaga bifatanya n'abanzi, mu by'ukuri baratwica, baratwicisha, batuvuga nabi. Ngira ngo n'urugamba rwari kuba rwararangiye, ariko rwakomejwe na bene wacu mu by'ukuri batuvuyemo bifatanya n'umwanzi. Aba bene data rero rwose ngira ngo barimo barabona ko ibintu birimo guhinduka. Nariko ngira ngo mvuge by'ukuri byenda ahangaha hari abantu barimo kutwumva, ariko nibaramutse bageze Uvira niramuka igezwemo, rwose abantu benshi bagomba hari abantu bagomba je niko ntekereza, bagomba kuzafatwa n'ukuri bakajyanwa mu rukiko. Barimwo nimba ari Kapiteni Sebagabo, barimwo Nyaruvumbu, barimwo Karuba, barimwo Samadari. Abo bantu bari hariya Uvira bagomba kuzafatwa bakabazwa ukuntu mu by'ukuri ibyo bagiye bakora bigiye bitandukanye.
bene ibyo ngibyo namwe muzi rwose aba bantu Uvira niramuka ifashwa abaturage wa mugani bagomba gutuza ariko kameme hariho ba semeri abo ngabo bagomba gufatwa. Icya kabiri ngira ngo mvuge twavuze hejuru nanone kuri leta y'u Burundi leta y'u Burundi ntako tutigeze tuvuga ngo twebwe nta kibazo dufitanye na leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi kiratwikira ubusa. Leta y'u Burundi ni iki kibazo bafite ariko babahaye ifaranga bahaye ikiguzi kingana gute kugira ngo bambuke baza kutwica. Premièrement iyi CNDD FDD niyo yohereje Red Tabara baratwica baratwangaza. Abangaba barambuka CNDD irambuka kugira ngo irwanye Red Tabara irwanye abanyamurenge. None baragenda barabansekera kugeza aho noneho bari gufata abagore bakabaviyora bagafata bakabica bakababuza guhaha abantu bapfe n'inzara bakababuza kujya mu masoko bakababuza ibiki. None uyu munsi mu by'ukuri bambutse uyu munsi batangiye kwambuka mu by'ukuri kubera iki? Kubera imbaraga barebye. Ntibambutse kubera ubwiza, ntibambutse kubera kuko babonye ko bumvishije gutaka kwacu, ntibambutse twarabinginze, ahubwo bambutse kubera gutinya imbaraga. Kubera imbaraga babonye bakubiswe n'igihuha batazi aho kivuye, baravuze ati turashize reka tugende tuje kurindira iwacu. Mu by'ukuri iyi leta ya CNDD ntago yigeze isoma ibintu bihe, ariko kameme nubwo bambutse ariko bagomba kuzariha facture y'ibintu bangirije, bagomba kuzariha facture y'ibyo bakoze y'abantu bishe, y'abagore bafashwe ku ngufu, y'ibintu bakoze. Iyi facture bagomba CNDD baratwumva uko byagenda kose, nubwo batashye ariko batashye badatashye neza, batashye batsinzwe, bagombe kuzariha facture y'ibyo bakoze. So bavandimwe ndabashimiye, tureke reka twishimire intsinzi rwose, turayishimiye. Muri abantu b'abagabo dukomereza aho ngaho, turaza kuvuga neza turaza kuvuga space muze kwifungura neza Uvira tumaze kuyigeramo, niho tuza kuvuga neza kwitatura neza, dukora amasaha 28 kuri 28 igitaramo gikomeye. Murakoze bavandimwe. Emile Millionaire urakoze rwose. Humura rwose, mwitegure nawe iyo space uze kuyihostinga. Uri tayari Emi? Yego sawa muvandi. Okay, David Gakiza wakomeza, wari wacitse gato uvuga ngo arakoze. Abantu baba barimo gushaka umugati tubabarira. Oya birumvikana rwose, kuraje. Bizukuri ntabwo ntinda, uyu muvandimwe arabivuze neza, nubwo nabanje gusa ngo musubiza uriya wari wagize, ariko abivuze neza. Ndavuga ku by'abarundi, mvuge no ku ibi bya bene wacu. Icya mbere ni uko bavuga ngo ibisa birasabirana. Leta y'u Burundi n'iya Kongo bahuje ibintu byinshi, guhubuka, kutareba kure, kwiyemera mu mafuta ari aho. Hari wari uvuze ngo ntibamenye gusoma ibihe. Erega ibihe bisoma nyine wasomye, uwize gusoma. Naho se wasoma ibihe gute warahawe ubutegetsi nawe utazi uko bumeze? Erega buriya narababwiye ushize ngo muzarebe donc amateka y'ukuntu bano badede bagiye ku butegetsi, ukuntu bagiye na mbere yaho, donc struggle yabo uko yari imeze, bakiri rebellion yabo uko yari yubatse, uko bari babayeho, ibitero bakoraga. Uhita wumva abantu uko bayobora igihugu nuko bazakiyobora, nuko bayoboye ubu nyine biragaragara. Kinshasa ni Bujumbura mu by'ukuri imiyoborere yenda nko kumera kimwe. Ariko ikitangaje nyine wenda ni amakosa bagenda bakora mu bibazo nk'ibi.
hari amakosa agera nko muri ahangahe bakoze bano bantu b'abarundi leta y'u Burundi kuri ubu ngubu akaba arizo ngaruka wenda bagiye no kuzabona cyangwa se batangiye kubona. Icya mbere twabonye Ndayishimiye avuga ngo yagiye Kinshasa ngo gusaba ngo gusobanura ngo yuko abanyamurenge ngo atari abatutsi. Tumubona agiye Kinshasa avuga yuko ngo azafasha urubyiruko rw'abakongomani ngo bagahindura ubutegetsi bw'u Rwanda. Tumubona avuga ko muri 90 mbere ya 96 abanyamurenge nta kibazo bari bafite ngo abatutsi muri Kongo. Ndayishimiye tumubona yikubita ku gatuza avuga yuko ingabo ziwe zikomeye baramutse bafiteye Buvira nawe azatera anyuze mu Kirundo. Ivyo yavugaga ni nk'ivya Kisegeti vya bindi twabonaga Kisegeti avuga ngo nibakora urusasu rumwe ngo azafata ngo azarasa Kigali ngo ntibakeneye kujayo ngo bashobora kuyibarasa partire ya Goma. Muravyibuka bijya byose yaborojokaga. Hari umugabo umwe wigishije mu rusengero mugenzi we ngo aje guhaguruka wari wahagarikiye aravuga ngo ntasubiramo ivyo mugenzi we yaborojotse byose borojoka abanyamurenge wenda nibo bavyumva. Nayo za Kisegeti zo murabizi ariko byinshi bimeze nk'ivya Ndayishimiye. Reka ngaruke ku byacu bijanye n'ibibazo byacu. Mu minsi yashize twabonye bagasita umusirikare w'umujenerali mu kindi gihugu bakaza bagaparticipa mu manama ya mutualité bashiraho iterabwoba abayobozi ba za mutualité ngo bahindure ubuyobozi bari kumwe na Kongolo. Mu nama yakorewe hari ya za mutualité bazanye abantu ku ngufu harimo inzego z'iperereza. None ukibaza iki ni igihugu kimeze gute? Umujenerali araza akijandika mu mpunzi Uvira bari bamaze kuyigira rwose nk'ikomini imwe nka vile imwe yifashe kuri Bujumbura wenda. Ivyo rero ni ibintu byose zagiye bigaragara. Twabonye aho bari bavuga yuko Uvira ngo bayikingiye ngo bagomba kujira ruguru kugira ngo bakingire umujyi wa Uvira. Twabonye aho bavuga ko uburinzi bwabo buzaba ku Ndondo ngikingira imisozi ngo yari Burundi ibintu byinshi cyane. Ariko bakibagirwa ko n'igihe bavugaga ivyo bimwe bari bamaze gutsindwa za kuva iriya Masisi donc aho bagiye barwana hose. Ariko nyine bwa bwenge n'ubumenyi no kudasoma wa mugabo yavuze tibamenye icyabakubise hariya ngo bamenye ngo se cyararangiye gutyo. Baraza rwose bakora urebye n'uburyo bakora deployment ya gisirikare hariya nabwo buzarimo ikibazo. Je naravuze ati aba bantu nyamara nubwo bazanye amabatayo 10 arenga gutyo aba bantu bafite ikibazo kuzana batayo bakazuzuza hariya wogira ngo ni korali zigiye kuririmba ariko bazi kuntu zabagendekeye hariya ariko bimeze gutyo. Baraza baracukura hariya muzi ko bari bacukuye nyine za plane bubaka urukuta nyine rukomeye rwose kaho bakingiye nyine umujyi wabo wawuvira nkuko babi. Ariko ikindi kintu bakoze gikomeye kitangaje kandi ari cyo muzukura arizo ngaruka bahaye babona ari nziza kuri twe. Buriya hari ikintu mutamenye aba Barundi umuntu warushinzwe komandema yabo ni muri Gatamba rwose. Muri Gatamba niwe waruyoboye komandema yabo nukubabwira umuranywa hano batayo zingahe ziraja mu Mibunda izi ziraja intera hamwe zirava zizamuka n'ivyo barimo. None ukibaza aba bantu ni igihugu kimeze gute? Ejo bundi wenda ndatinze tubona umuvugizi wa gisirikare aravuga ngo twafunze amayira ngo nta muntu uzoza usohoka ahantu. Imagine ntabwo ari mu Buyenzi ntabwo ari hehe mu Ruyigi wabo hose ibyo twumva. Aragiye kuri BBC aravuga ngo twarahafunze nta nubwo bazi social media n'ivyo ari byo ngira ngo arabivuze hari. Ariko ku rundi ruhande bariko barakorana n'iyo leta nyine byose izo ntera hamwe na Wazalendo noneho bafite nabo bantu bacu baremye
mwatangiye kubona nabo ubwana bwa Galasi n'abandi bose bakabaza ntariya bakabaha ama interview bafashe Mbayahaga baye nk'umuvugizi w'abanyamurenge araje rwose agasobanura ngo abanyamurenge ngo nta kibazo bafite ngo baratsikamiwe ngo bageze gute baragenda bubaka ikintu ese Mbayahaga ni rwa rundi rw'indundo rugize rwa rundi rugabo ruza rurya Kuki ubundi nawe yageze akimera nkawe w'intumbi bo baba bafite n'ikibazo nkuriya mu by'ukuri umureba bafite ikibazo cya sante nuko abanyafurika twendi twemera intuza umuntu umeze kuri yagombye kuja muri siporo akita kubanza kwitaho kurya bijanye biri health ariko urabona umuntu rwose arahumeka ukabona ko yifitiye n'ibibazo ariko ahumekera ku bandi abaturaho ibibazo afite nabyo rwose bibaye byiza wenda yabanza agafata umwanya agakora siporo akarya neza akareka ibintu byo kugira ugana ku musozo David abantu bazamutse ari benshi kandi twatinze hano ugana ku musozo rwose icyo nendaga kuvuga niki nivyo kubijanye n'abarundi amakosa bagiye bakora hanyuma bano bene wacu yarabivuze neza Emile twabonye ibintu bakoze aba bagiye muri leta biteye ubwoba AFC akazi zagira akazi ko gukuramo ideology genocidaire muri aba bantu bene wacu baturanye ariko ikagira n'akazi ko kureba aba bene wacu barajahi bazasubizwa mu muryango bizagenda gute mwavuze nka Sebagabo ubu nyine ari Uvira Sebagabo yishe Elias ibukavu aja no mu rubanza nta kintu cabaye nta ntambara niyo wajanye abantu bagiye kumwica ari ibukavu ubu nyine ari hariya ariko aragenda yiruka sebuja baramufunze uwabatumaga kwica abantu yarafunzwe yaragiye hari amasunzu bari hari ivyo abantu bababwiraga kuva mbere hose ko barabibona fure ko ejo bundi baramukubisagaho eragahembuka ngo ahembuke akoze audio ngo azogwanya u Rwanda ngo kuzageza apfuye audio irahari mwarayumvise uyu munsi dufite ko amakuru ko hayaza warubivuze neza azakuremwa magazine aze ariko babanze banyuzeho akanyafu abantu bagire baje ku murongo naho abandi mu by'ukuri hari abantu rero ukavuga ati aba bantu bazagaruka baje nibaza ko abantu hazaba amareberiyo yandi tugomba kugira ibintu zacu by'ubutetsi gutya abantu bakaza bakagira aba bantu batumariye abantu aba bagabo bari hari Buvira benshi muri abo muhamu nibo bisha abantu nibo bafungishije bari abana bose tubaye tugira imfuzi uyu Sebagabo muribuka tukafandi amaudi yarahari reka kubisubiramwo n'abandi bakaye bavuga muza mumenye ibyo muvuga mwige kuvuga no kugira kuko ibyo abantu bababwiye zose baratangiye ngo ntibazofata igoma ntibazofata ibukavu ntibazagera ruguru baragera ngo ntibazafata minimwe ngo bayibemo ntibazagira gute mugomba kugorora mu mutwe mukaja gushaka ibinini bituma isukari imanuka abantu bakagira ubwenge iyi ntambara ni ndende kandi niyo ya nyuma fande yarabivuze n'abandi bose barabivuga ni ya nyuma tugomba kuyirwana ariko kandi tugakubura n'ibindi byose bisaba gukubura kugira ngo tugire umuryango muzima tugire igihugu tugire society imeze neza murakoze cyane urakoze cyane rwose ndagira ngo tugiye kwakira Freddy ariko mbere yuko twakira Freddy ese nyandaka we ese abatipe kugira ngo hano hariho wa mugani bene data w'agatsiko k'akagara barimo bavuga ngo se noneho babonye itandukanirizo ryari amasezerano y'i Washington na M23 kuko bitandukanye ntibabizi ibo bagusika Kinshasa ibo bakwa Gisegete reka twumve umuvandimwe Freddy yari yazamutse ariko mbere yuko umuvandimwe Freddy yazamuka naringize mvuge hari umuvandimwe wari uvuze kuri bano bagabo bagiye bakoreshwa na leta ya Kinshasa gutukisha abandi nk'abo barimo uyu mugabo yaravuze umuntu adashaka gusubira mu izina sindi umuvugizi w'u Rwanda ariko ndabizi ko u Rwanda rutogwanwa n'imbuga bene tuno tuntu batumye ngo nibagende bavuge se na ngombwa katuze kuvuga abantu ariko rwose numva ko ni ibintu biba bisanzwe nk'abo bantu umuntu kuvuga agatuma n'umuntu runaka ngo naza avuge wenda ngo bumve ko abantu bavuze ariko reka twumve umuvandimwe Freddy uratwumva
Fred yazamutse kare. Fred uratwumva? Fred ndumva atatwumva. MM09 uratwumva ko nabonye nawe ari wazamutse. MM49 yavuze ariko nyanga Ko yari yavuze yeah bari nimba Fred atari kutwumva rwose sinzi. Egidius ni utari kuvuga utaravuga ariko nawe numva atari kumva. Ya Madubu yarasabye ijambo kare kubera ko Fred atari kuvuga. Madubu yofata ijambo tukaza kuvuga tugana ku musozo ya. Murakoze cyane Nyakagarana ni kwakuzi azaravumera mwateguye kino kiganiro. Nakurikiye cyane kugira ngo numve ibintu byose aho yabiherera kuva kare. Abantu bavuga amagambo menshi kandi bagiye bayavuga basubira, ndetse abantu bose bafite nk'amagambo amwe kubera kuko n'ubundi icyo twese tuvuga ni kimwe, nta tandukaniro ribirimo. Hari ikintu nabonye ejo bundi kubera ko ibyo nagombaga no kuvuga abantu babivuze numva ndanyuzwe, ariko hari ikintu nabonye ejo bundi nanakibwiye abacu kare ndababwira ati Imana yoza uno munsi wa none kubera agahinda n'umubabaro abarundi baduteye bishobora kuba wenda nienda mu bwoko bwacu yobona bake, kuko abarundi baratubabaje, abantu baracumura. Ese ntabo bitaba dede ko turi kuvuga abarundi ngo bisigaye bisawundinga nabi. None se Madu, Imana yoduhora kuba twara agahinda twagize? Oya sinduza agahinda kubera iyo wabaye byanga byakunda ntiwotekereza neza, kandi iyo utekereje nabi kera ubucumuye. Imana iri kureba mu mitima yacu kurusha uko twe tubitekereza. Ntabwo ibyo ngibyo ari ikibazo. Uzi ko uzawirirwa mu rugo aho ngaho ukirwa urwana, ukirwa wicana bukirawa kubera situation biri hari iwacu. Reka nta muntu nakwicara urabeshye, ntawe ntukabeshye. Oye, hariho uko nabivuzemo, context nabivuzemo, nimba aho wifuza ngo yaba bariya bose bari bapfuye ahubwo uko se urumva ko utifujije nyine kuko bapfa. None umwanzi uvuze umwanzi apfuye hari ishaha kirimo, uvuze umwanzi apfuye kiwopfa nico kibazo tuba twifuza. Nubwo bataba bapfuye ariko ibyo reka tujye kureka muri birebire. Ureke kuzana Bibiliya nawe wicurize hano. Ariko Kwakuze yavuye mu mwuka, reka twumva Madubu Kwakuze. Mu by'ukuri hari ibintu abarundi bakoze birababaza birabarenga urugero. Abarundi musi mwavuze ngo ni abadede hajya bose, ni abadede nyine, n'ubundi ni icama c'abarundi katari cinani, bazoza bihangana kandi bazoza babihakana ni bene wabo. Oya ni abarundi kubera ko iriya ni leta y'abarundi rwose. Ntabwo abadafite umutima waho ukora biriya bamenye ko batari muri abo tubaye tuvuga rwose. Nta mpamvu zo kuvuga ngo wenda nimba batekereza ko twavuga barahari abarundi batari bababajwe na biriya twiriranwa n'abahangaha baba babyamagana, kandi rwose turabyubaha turanabashigikira. Nabo hari n'abarundi nabo bameze bagirirwa nabi kurusha twebwe hariya, bicirwa bavandimwe. Ariko urebye ubugome bakoze hariya kugera ku kigero baja ku maradiyo internationale bakabyigamba bakikubita ku gatuza, ukareba uriya muvugizi wabo ukuntu yakavuga ngo twatwirirwa twiriza ngo dushoboye kurwana, dushoboye kwirirwa twamiriza hano ku bwunani. Narabibonaga nkumva umubabaro umwe urarenze. Noneho ngo bigereje ubundi ngo ndebe ababyeyi bavuye mu minembwe bagiye gushakisha abana. Kwakuze urebe message yanje Kwaku. Komeza Madu. Ababyeyi bagiye gushakisha bahise binibusa icagihe bajya ababyeyi biciwe mu murima bagiye gushakira kandi abana ibiryo, babica nabi ngo barangize abakaza bano abangaba bitwa ngo ni bene wacu, bakaza bahakana ngo rego ngo ntabwo ari leta yabishe. Bano barundi ibikorwa bakoze, bina bikorwa bakoze nubwo bahaye batsindwa, bahaye bahunga hariya, nje numva bitagomba kugarukira hariya, kuko basize bakoze dega zizakurikirana abantu, zizagira ingaruka mbi ku bantu, gufata abantu bangana kuriya bakaviole abamama bacu hariya, bashiki bacu hariya,
bagasiga babangirije kara kagene bakumva ko gufata inzira bagahunga bagafata inzira bagahunga bakaja iwabo bagatekana arico gisubizo. Je numva ko na nyuma y'ibi ngibi bagomba kubibazwa bakamenya neza kuko kuja iwabo atari ukuvuga ngo bagomba kuja iwabo bagatekana. Naho leta ya Kongo FRDC yararangiye. Ikintu cyantangaje ni ukuntu FRDC yagiye ifata igisirikare cabo irakirangiza ikinyuza mu murongo utukura, izina FRDC riribagirana. Ifata igisirikare cy'u Burundi, ifata iriya mitwe y'inani y'abicanyi bose ngo bita ngo n'abazalendo bari abazira za mayimayi zose abari zihereza intebe. Ubu nyine niba murebye neza izina FRDC ryararangiye habe n'abaturage bumvishe n'amaudio y'abaturage nta FRDC kiba mu kanwa kabo. Asigaye abazalendo abarundi, abazalendo abarundi, abazalendo abarundi. Kubera ico n'abari abazalendo bararusha baca FRDC amazi ku buryo FRDC yari kivuga hari muri Uvira nibo bicaga bagakiza, nibo bakora nibo bari bageze n'igihe cyo kuvuga ngo baja hariya gutangisha n'imisoro bafunge na douane hariya kuri douane aribo bakora hariya. Mwarabyumvishe mwagiye mubibona. Kiriya ni cyari kigaragaza neza kuko ari umwanya gusa w'igihe, ariko kiriya gisirikare cyarangiye n'abari abarundi bari mu marembera. Ejo bundi Muniga ntamaze kuzamuka niho nabonye neza kuko abarundi ntababaho. Kiriya gisirikare cy'u Burundi ni abamilise kimwe n'abariya ba mayimayi twabona hari. Igisirikare cy'abarundi je niko kibona ni abamilise, nta musirikare n'umwe barimwo abe n'umwe. Ni ukuvuga ngo Muniga Ntama niwo wababwira ngo nimufunga hani mufunga hani mufunga, kugeza naho Muniga Ntama aja gutanga itangazo akaritanga mu izina rya Tafoke. Tafoke ni ndagira ngo ni umutwe w'igisirikare ngo muri ya mitwe y'abasirikare y'abarundi riri ruguru. Ni gisirikare Tafoke ni nama unité y'abasirikare b'abarundi hariya. Unité ni bari yitwa ngo ni Tafoke. Muniga Ntama avuye hano ni combination y'abasirikare mbese y'u Burundi n'aba Kongo bari abapfuye kuvuga ngo baravangavanze kuri abaza babihuza. Muniga Ntama avuye hano atinye kuja muri FRDC, agiye mu Barundi niba hayakoresha ngo muze mugire gutya karakora amanama n'abarundi, karescotingwa n'abarundi, ari mu maka y'abarundi, karatanga amatangazo mu Barundi. Abarundi bakumva kuko ari ryo shema bafite. Ni ukuvuga ngo ibo mu bwenge bwabo bumvaga ko kugira Muniga Ntama hari bafite uburenganzira bwo kudukorera ikintu icyo ari cyo cyose kibi, abantu bakabona ko ari Muniga Ntama uhaye bikora. Bakiyibagiza kuko Muniga Ntama adafite atarepresenta ikintu na kimwe, si umusirikare, nta gisirikare afite, nta mutwe n'umwe yongoje avuga ngo afite umutwe yongoje niwo bazoza bagenda bihishemwo byibure aribo bamwitirira. Bakiyibagiza ko Muniga Ntama ahubwo aribo yihishemwo kugira ngo akore ibyo ahaye akora. Muniga Ntama kugera ku kigero cyo kuvuga ngo nagaza yarasenyuse, ngo nagaza ngo barayisenye ngo irarangira kandi itacabaye ngo niko mine ngo bazobigira. Aha yitwaza abarundi nabo bakumva kuko ari amahoro bagomba gukorera abanyamurenge ico bumva bashaka. Bari ku marembe, bari ku manga. Dushimiye twari tumaze igihe kirekire murabizi tuvuga ati Uvira n'itumi iwacu, kugeza n'ubu nyine iwacu hadatekana. Uvira bagomba kudukurira Uvira hariya, ariko hari umuyobozi umwe mu bayobozi bacu uheruka aratubwira ngo amakosa y'abari y'abarundi na FRDC bagomba gukora na Gisekedi bagomba gukora ngo bizoviramo agakiza ku bw'iwacu kugira ngo iwacu basubire hatabarwa. Uno munsi nibwo nabitekereje ndavuga ati abayobozi bazavuga ibintu ngo mu marenga, kumba ari ibintu bazi bihari biri kuri tabu. Ntiyarashira habe n'ukwezi uwo muyobozi abitubwiye, yaratubwiye ngo amakosa ngibo ntibanga ko bari abarundi bagomba gukora amakosa, ngo barifuza ko bagomba gukora arenze ari ngo nyuma y'ayo makosa yabo bashobora kuviramo agakiza ko gutabarwa kw'iwacu. Uno munsi nibwo nabitekerejeho, ari amakosa y'abarundi wenda niyo nange wataja ku maguye akora kuriya zotwaye wenda ikindi gihe cyo kuvuga ngo batekereze mu kurasa Uvira, ariko gahinda k'ibyo bari mu gukorerwa hariya AFC yabonye ko bidashoboka ko igomba kubihanganira,
kugira ngo abantu bacu bagume barengane, kandi ico bahafatiye imbunde no kuvuga ngo barwane ni ukurenganura abakongomani bose bahaye bishwa, bahaye barengana. Rero aba bene wacu, reka mbagarukeho, abangaba bene wacu bigize abasazi, bagafata leta ya Kongo bagafatikanya na leta ya Kongo kwica abantu. Hari abana bacu biciwe hariya tutazibagirwa. Hari abantu mpamwe numva muvuga ngo bagomba ngo gucisha akanyafu, muza mureka guca ku ruhande. Aba n'abanzi kimwe n'abandi ndetse baruta bariya abanzi bandi. Kuvuga ngo umuntu ko barakwicira nyoko, ko barakwicira so, ko barica murumuna wawe, ariko ukaja hariya ukabihakana ugafatikanya n'abajya babica, ndetse akaba ariwo utanga na plan y'ukuntu babica. Hari abana bacu batabaye bava za Kenya za nani, bageza bagenda bagatega uyu muvuze Sebagabo yari inzira zose zari ziri za hariya z'abana bagaza bacamo bazamuka batabara hariya, nimba mubyibuka neza. Sebagabo yari mu bantu ba mbere batangiye kugambanira bariya abana benshi bagiye bagwa mu nzira hariya. Mubibuka abana bamwe bavuye za Uganda, bari harimo abana bavuye za Uganda hariya Chaka na Kivale, baragenda aho bari baraye barasinyara, bagenda babakurikirana aho bari baraye bihishe kugira ngo amasaha yabagere bagende. Bagiye gushiduka baba FRDC bahagaze hejuru, yatwiciye abana, ndetse hari abana bamwe bahafatiwe murabibuka, babica nabi bagenda babakurubana mu muhanda. Abo ngabo nibo muhamuvuga ngo bazoza ngo bano Fureko yateza abana bahaye bazamuka arabatera akazabateramwe amakomporo. Ngoma ni ikimuga n'ubu nyine ni Fureko uyu munsi wa none ananiwe gukurikira izo za mayi zabo nabo barundi ngo bajani wabo ngo karaza kubabwira ngo arashaka kwiripotinga. Abo nabo gufata apana kuvuga ngo ibo bafatwe bagorore, bagafata bagahamba bagafunga imbwa zikazogwa muri bagaciga urubanza rwabo rwo gupfa bagapfa kuko bishe abandi. Nta kintu na kimwe tugomba gushira ku ruhande ngo tuvuge ngo uyu nguyu ngo ni mwene wacu yagarutse yarakoze ibyaha byo kwica abantu, yaramugaje abantu bahari bamugaye. Fureko ari abana yarashe n'ubu nyine bamugaye bahari. None uno munsi bano ngo numva abantu kera batangiye kudohora ngo bagomba kuza ngo bakanyurwa akanyafu cyangwa bagomba kuzwa bakaryozwa ibyo bakoze. Bafata inzira bakurikire bariya inzira mayimayi bari babana nazo, aho zihungana bahungane nabo, kuko baravuze ngo nta kibazo, taho batoja taho batogera. Nimba bahunga bakagera Kinshasa bahungane bagerane Kinshasa bajane, niyo aramuka baje babazwe ibyo bakoze, kandi babihanigwe babintangarugero. Nimba rukuraswa baraswe isi yose bibone, umuntu wese wibesha kuko azoza kugenda hariya akaja ngo yagiye muri leta, akaja kuvugira muri leta yamara akagambanira abandi akicisha abandi, ngo namara ejo nejo ubundi namara gutsindwa ngaragarutse. Ico jo ntabwo njewe numva kacu gisubizo. Tugomba kugira umuryango utarimwe abagambanyi, utarimwe abicanyi kabari. Abantu nibo baricanye mu Rwanda bakoze genocide y'abatutsi, kizaba abiripotinga nzababujije gukurikiranwa ngo nimba bibahamye babihanirwe. Nabariya nabo uzwi neza ko hari abasirikare bacu bari muri leta tudafite ikintu na kimwe dushobora kubashinja. Bagumye muri leta tibiyandavuje ngo barwanye bagenzi babo cyangwa bagira ikintu kibi babavugaho, bibera iyo ngiyo baraceceka, babura umutima wo gutabara, baraceceka. Abo ngabo nubwo buza nta kintu na kimwe dushobora kuba ntaco twobaziza, ntaco, kuko nyine nda mutima bagizeho gutabara ngo basanga abandi bagende baje gutabara. Ariko kandi ntaco bavuze, nta kintu bavuze. Akaba abandi babaye abicanye ruhagwa kurusha n'abari bariko baduhiga. Abantu nga Sebagabo buriya Sebagabo ibintu yakoze ni ibintu bitagomba kubabarirwa n'umunsi warimwe, ni ibintu agomba kuzobazwa, zaba ngombwa akabizira akaja hariya karaswa, kuko Sebagabo yicishije abana benshi. Mu bana bamwe bari abana bagaza baja Kinshasa hariya, abenshi bagaza baca mu maboko ya Sebagabo kuja kubafata we wenyine abajana Bukavu, amanuka abajana Bukavu baburiza indege abajana Kinshasa. Abana bagiye barasigwa mu mayira hariya, uriya Sebagabo yabigizemo uruhare. Ibyo Sebagabo yakoze murabizi, nta muntu n'umwe utabizi ahangaha. Ejo nejo bundi ari akarabundabunda hari Buvira, karabundabunda hari ejo nejo bundi ngo araje ngo atangiye kwiyerurutsa ngo yaje gusaba imbabazi, yaje kugira agomba kubibazwa n'uwo ari gutekereza ko wenda niyenda zosura kandi kubijamo bakamwihorera akabintangarugero.
nta bintu zo kuvuga ngo dutangire bya bintu ngo yasabye imbabazi ngo tubakire twakire iki twakire niko kwakira interahamwe zisha abantu ukavuga ngo turabababariye nimureke tubakurikirana n'interahamwe ziriya zimwe kuko barakoranye na ziriya nterahamwe barafatikanyije kwica inzirakarengane zasize abana babo basize bataye abana babo imfubyi ku bw'abariya ababyeyi babaye abapfakazi ku bw'abariya ibo bazeho mu miryango yabo nk'aho nta kintu cyabaye izo tugomba kubirenga niba duca kano karengane ko kugira ngo tureke kuma kurengana tugomba no kurenganura bariya abantu barenganijwe n'abariya bantu bano bana bagizwe imfubyi n'abariya bagomba kubona ubutabera kandi ubutabera butari ubwo kurenganya hari abantu bicanye bo muri bene wacu bicanye bakoze imigambi yo kwicana none se urashaka kumbwira ngo umuntu nk'amasunzu no munsi wa none yogaruka bakavuga ngo murekere aho ngaho ivyo ni ibintu tutagomba kuzoza tugomba gutorere kugira ngo nejo bundi n'umuntu uzotekereza azaba afite reference y'ivyo refera bavuga ati naka yagize gutya izamubayeho n'ibingibi atari ivyo ngivyo tuzoguma korora abicanyi bene bariya no mu bihe bizaza je numva ubutabera rwo bugomba gukurikirana bariya abantu kandi bagahanwa by'intangarugero tukava mu cene wacu ngo ni mwene wacu ngo yagarutse ngo biki n'ibiki no wamaze kwica abantu ugomba kubibaza ukabizira ukaba umugabo ugahangana nabyo cyabure se ukajana nabo ngabo mwafatikanyije umugambi wo kwica bazo kwica bakakwiyitira bo bonyine ico kintu kivuyeho afatwa kwa Uvira bari tubinyoteye abantu bacu bari hari Uvira baratesetse dufite imiryango hari Uvira yagiriwe nabi mu buryo bwose buheka bagirirwa nabi n'abarundi bagirirwa nabi n'abazarendo bagirirwa nabi na FRDC ari umuntu umwe n'ubishano waje kuvuga ngo hari umuyobozi mukuru hariya ngo waje ateye iseseme nibyo hayavuga biteye iseseme ngo hari umuyobozi ngo abayobozi hariya ngo babashaka ko abantu bose babana neza abayobozi ni uwuhe muntu ubundi umuyobozi umuntu wese wabaye umusirikare iyo umusirikare akoze ikosa umuyobozi ni uzurizira kuko umusirikare nta musirikare wo hasi uzukora ikosa habe na rimwe umuyobozi wiwe atarifitemo uruhare ngo areke kumuhana bazabirwa bica abantu hariya nta muyobozi twari twabona ngo twumve ngo rego yasize kuko yafashe abantu bicanye arabafunga hariya ariko umuntu akaza kutwereka ukuntu abayobozi hari abashaka ko abantu babana nimba hari abantu bazabubaha mu gisirikare ni abasirikare kubaha abayobozi babo iyo azi nk'umuyobozi wiwe ndakeneye kino kintu yabagurifize ikintu dushaka kumugikora nta musirikare wo kirenga ngo agikoreho naho biriya byo kwiyerurutsa ngo karaza kutubwira ngo abayobozi ngo baravuze ngo abantu bagomba kuza kubana hariya uwo muntu bamurebe neza ahubwo ni sije simuza ariko tubagusanga ari bamwe muri abo ngabo mpaye mvuga kubera kuko igisirikare cya Kongo hariya cyose uko kingana nta musirikare n'umwe nta muyobozi n'umwe uhari wigeze hagarara ngo afunga abasirikare ngo barenganyije abanyamurenge ntabo nuwabigerageje yarabizize muramwibuka umugabo w'umujenerali wabaga mu Minembwe wagerageje kubirwanya ariko zarangiye bamuhaye isumu bamwishe yaragerageje uko yarashoboye ariko yarabizize abacu bajanye hari haruguru murabazi ba Colonel Simeo barabigerageje bageze babakura hari ikitaraganya rero iyi ntsinzi tugomba kuyishimira ariko kandi twereka bano abangaba bigize abasazi ngo ko baravugira leta ya Kongo kuko akabo bagende b'abagabo bajane nayo ikibi nuko ejo n'ejo bundi bazotangira guhindura indimi ngo ko baravuga ibindi bagende bajane nayo turashimira cyane AFC yafashe kiriya cyemezo cyo kugira ngo kariya karengane gacike abantu bacu bari bamaze igihe kirekire babayeho mu buzima butokumva kuvuga ngo mu Minembwe abantu bakubiwe hari mu Minembwe bazungurutswe n'ibihumbi z'ibihumbagiza abana bacu ko baragwana nimugoroba na mu gitondo mwibuka intambara zimaze imisi zibera hari bari abasore kandi bari abasore tubatereye salute abasore bacu batwirwana bari haruguru ndetse na bagenzi babo ba M23 ni ukuvuga ngo
nzafeta kandi umunsi nzofeta abantu bose bazabimenya. arakoze cyane Mira. Mbere y'uko tuza gukurikiza umuntu ukurikiyeho, nagira ngo nshimire Auguste kubera ko aza avuga ibintu by'ukuri kandi twese twemezanya hano. Hari ukuntu umuntu azagira ziravumeraga diplomasi ni nyinshi hano, ni ukwihangana ngo abantu ntibagire no papa. Hari ukuntu nimba ari imizinga yari yavuze kandi yavuze neza, ariko kandi ibi bintu ntibigira karite zibiri, ntibigira ikintu biza bisangirwa, ntibiza bimixingwa. Iyo utarakagara uburi twirwaneho, intsinzi yacu ntigira uwo tuyisangiye mu bo turi kurwana nabo. Aha nta diplomasi zihakinirwa, ntabwo wawe rukaminga abantu, nta muntu wakubwiye ngo utege abantu, ntibakubwiye ko bakeneye guhuza nabo, bari mu ruhande rwabo barimo gutsindanwa narwo. Nta muntu twingingira kuza mu ruhande rwacu, kuko aho twarize barishimaga, barasereburaga. Mu gihe cyacu cyo kugeraho tubonye ko hari icyiza turi kugeraho, nta bandi tuza tuyisangira. Intsinzi yacu tuyisangira n'abo dusangiye urupfu. So abo tudasangiye gupfa rero, abanyakagara sometimes njewe ngize iminsi mbivuga, baza bavuga ngo ni njewe wenda utazugira. Aba baza mwita abavandimwe banyu si abanyu, ni abandi bantu. Aba nibo bishimira urupfu rwanyu, batuzika bano barimo. Nta tandukaniro ry'umuntu w'umunyakagara n'undi muntu wari wese mubi, ni babi kimwe n'abandi. Iyo twishima hano, iyo tuvuze ngo hari icyo twakoze, abo tuba twagikuye mu ntoki nabo, kubera ko nibo baturwanya. Ntitugira umuntu n'umwe dusangiye bino nawe usibye abo dusangiye n'urugamba. So iyo turi kuvuga ngo hari icyo Imana yakoze ku ruhande rwacu, tuba tukizi, tuba tuzi ibyo twatakaje, tuba tuzi ibyo twarwanye nabyo, ariko aho tugeze tuhashimira abo dusangiye ibi ngibi dusangira, apana abo turwanana nabo, apana abaturwanya. Twafata umuntu ukurikiye, ariko rwose abantu bazareka kumisinga ibindi tukibigiramo amarangamutima, tubigira ababihendahendaniramo. Ubizi arabizi, ubyumva arabyumva, utabyumva ntaza abyumva. Ibindi bikigira umuntu nta diplomasi bahangaha. Abumva ibintu barabyumva, batabyumva barabyumva, kandi abakina diplomasi bazi aho bayikenera. Nyangakaga rekaga nsaba imbabazi mu ruhame. Okay, nje niko nabyumvaga. Data humura data we, humura. Mumbabarire kabisa, mumbabarire. Ariko Mira, reka umuntu avuga ijambo ryo warangize. nje urumva mfite abavandimwe direct babakagara. Okay, nanje sindi umukagara sinzanabawe, n'uwo nzabyara n'abo nzasiga ntibashobora kuba bakagara. Ariko ukareba uko wamugira, ntiwamufata ngo umukubite umwice, usibye kumujana imbere y'urukiko. Yafatwa n'ibyaha agafungwa, akagororwa, agasubira akaja mu murongo. Ngewe niko mzumva. No rero sabye imbabazi, mumbabarire. Nta mpamvu y'imbabazi, ibyo uvuga birumvikana. Wewe ukicumva ko kuba ufite abanyakagara bari direct kuri wowe, nta ntambara ufite, gusa wumva ko ari ikibazo cy'abavandimwe, nta kibazo rwose. Ibyo ngibyo twebwe ntitukibireba. Wowe nimba ukibireba rwose uko niko ubyumva, kandi koko ntabwo wakuraho umuntu amarangamutima kandi nturiko. Ariko nimba wumva ko wowe hari ibyo ugihendahenda, wenda uzahendahenda nibimara gukunda, ariko nta mpamvu yo gusaba imbabazi rwose. Numara guhendahenda byarakunze, yabizumvikana. Oya, reka dufate masi, sinje ushinzwe kuzifunga. Oya, harata Robert, sorry. Arabari mu kugira byorosha ururimi, wenda ngo abakagara bazagira icyo bumva, cyangwa se bazumva ko ibyo ntibikiba mu nyungu zacu, my friend. Abashinzwe kugiringa n'iby'akagara barahari. Reka twumve Robert. Murakoze cyane. Reka tubanze dushime kuri iyi ntsinzi twaronse muri iki gihe cyari kigoye cyane, special cyari kigoye abaturage, ababyeyi bacu ku misozi miremire, ariko Imana igafatikanya n'amadubu n'intare kuba kumaraho uriya mugambi mubi w'umwanzi.
muri ibyumweru bibiri bishize nategereye ikiganiro cya Munigantama ndagitegera numva ubukana afite n'imbaraga ari gukoresha avuga ko bagomba guhindura Minembwe ikamera nka Gaza mu gihe General Sematama atiyunze iwe. Numva biteye nk'agahinda, ariko Imana igira ubwenge, igira n'imbaraga zirenze iz'abantu. Buriya yari azi ko kuba ari kumwe n'abariya Barundi wenda ko ntacyo basheganya, ariko ndabona byikoze kabisa. Nategereye ikindi kiganiro cya Kongoro yakoreye Buvira mu Bapfurero, ari kubabwira ko bagomba gufatikanya imbaraga, ngo akababwira ngo mu misozi miremire y'iwacu hatuye ababyeyi bose ngo nta munyamurenge ukibayo ni Abanyarwanda, ngo bagomba gufatikanya imbaraga bakaja kubarimbura. Numva tugeze kure hamwe. Okay, umuntu azatanga igitekerezo cy'uko ibyumva. N'uyu mugabo wari umaze kuvuga nimba ari mu mizinga nimba ari nde, urumva nyine yavuze nk'uko yumva bigomba kumera, kandi si igitangaza. Habe n'abari abanyamoko bari mu kugenda bakatwica bwacu, ejo bagasura bakagaruka. Ariko ku bijanye n'aba bagenzi bacu, nibo bateye ubwoba. Sinzi impamvu tuza tuvuga ko aba bantu tukivukana. Yego turavukana ku maraso, ariko mu mitekerereze nibo babi barenze n'aba Bapfurero n'Ababembe, kuko nibo barimo kwica ubwoko bw'Abanyamurenge kurenza uko bano Bapfurero bahaye batwica. Bano Bapfurero nimba banatwica, bari mu kutwica bagendeye ku ma message y'aba bene wacu. Kubona ngo tuvuge wenda nk'utu tugara two muri ibi bihugu, cyane cyane ibihugu by'abazungu nibo bafite ifaranga. Aho none nimba bari kumwe, bakaba bari kumwe na Ngarura uri mu gihugu. Ngarura wavuze ngo Ababembe ngo nta gitangaza bakoze, ngo nabo bari bashonje ngo reka barye Kaminzobe. Aho tukaba turi kumwe, bakaba bari kumwe aribo bashigikiye Fureko. Fureko murabizi, muzi ibyo yadukoreye. Twebwe dufite umwana wacu wamugaye, amugajwe n'ikompura rya Fureko yamuteye. Kandi ngo amara tugara hano dukora space turavuga ngo Fureko ngo yaragize ngo abereke ngo abateramo agakompura kamwe, bonyine bari kwigamba. None se abo bantu ni hehe batandukaniye noneho n'izi mayimayi na Yakutumba wamaze Abanyamurenge? Aho ni hehe batandukaniye n'uyu nimba ari Makanaki n'abandi bahagurukijwe n'umugambi wo kuvuga ngo batsembeho ubwoko bw'Abanyamurenge? So twaza dutandukanye umwanzi n'umwe. Nimba warahagurukijwe no kuvuga ngo nibice, ubu FRDC yafatikanyije na mayimayi n'interahamwe na Red Tabara, bakoresha isasu. Abana barahagarara baravuga ngo ntituzota igihugu kikirimwe ababyeyi. Barabarwanya kugeza bacitse imbaraga. Abarundi bazamukijwe n'utu tugara, bashorewe na Munigantama. Sinzi abandi bahungu babiri, nza numva umwe ngo nimba ari Byuzuye nimba ari nde sinzi, kuko bari kumwe na Munigantama iri haruguru bavuye i Burundi. Barabazamura bakoreshejwe n'amasunzu agihari bataramufunga. Bakoresha strategy yo kugenda ngo bazingira abaturage bicwe n'inzara. Utazicwa n'isasa zicwe n'inzara, bicwe n'umwuma, bicwe n'ubworo. None uwo muntu niwe twokwicara tukavuga ngo niwe muzima byibura, ahubwo ntiwohura iyo atari drone, abari indege z'intambara, abari za Sukhoi cyangwa amayerikoptere niyo atarakundaga kuza. Ariko ku munsi w'ejo ku itariki 6 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka wa 2025 nibwo byabaye mu masaha hafi ya 5 z'amanywa,
indege ituruka ku ruhande rw'indondo rwa mikarasi iraza urumva kuko ari cyo hari n'abaturage bacu bashimye ingabo z'abarundi na FARDC n'abazalendo ubwo hari ingabo zacu zari zakoze intervention kugira ngo zirebe yuko hari abaturage zishobora kurokora ubwo hari amasaka arimo avuga indege iraza irasa ku basirikare bacu imaze kubarasaho iratambuka irakomeza hejuru ya Mikenge inyura hejuru yo mu madegu iraza n'ubundi itungana muri position yacu iri hano Gakangara igeze kuri position yacu ya Gakangara rero ingabo zacu zakwirwanaho NRDP babashije kugira twirisha urufaya rw'amasasu menshi nanone iratambuka ariko mbamenyese kuko yari indege ya helicopter ya Puma ya gisirikari y'intambara yari iteye ubwoba y'isuma abaturage bari mukanze bimihana bari mu mirima barahunga yuko abantu barahungabanye hari ikibazo cyo kuba indege n'intambara n'ibitero byinshi zarakoze muri aka karere zatumye abantu benshi bahungabana nyine bafite ibibazo byatuma n'intambara igiye kirekire banyishije urufaya bw'imbunda mu masasu menshi abasirikari barayirasa yuko yagenderaga hafi cyane iratambuka nanone igeze uruhande rwa Rugezi izatwirwaneho ziri zitoye uruhande rwa Rugezi zifunze ari amarangwa yakunda guturukamo nazo zabashe kuyimisha urufaya rwishirwa amasasu ubwo nibwo indege yikonere yerekeza uruhande rwerekera Kazafizi isubira kandi mu gutambara mu mushasha igeze kuri Tanganyika rero nibwo yakaye kibe iragwa iratuka ariko yarasiba hano mu Minembwe none ni ukuvuga ngo umwese aho yagiye ibacaho bose bagiye bayimisha shirweho urufaya rw'amasasu aho inyuma hose hari position zacu kandi yavuye ino yakomeretse tayari ikagifite ekilibre igaragara yuko zagaragaraga yuko amasasu menshi yamaze kuyifata yuko ari abana bamwe yanyuraga hejuru bakaryama rwose bakagarama n'amashini gani bakayirasa bayikubise munsi yari ibintu bimwe bikomeye ariko yari iteye ubwoba abaturage bahunze ariko yabashije kurasa kandi nabwo ntabwo yabashije kugera iyo yajaga nibwo yahisigwa muri Tanganyika ndagira ngo ibindi bikurikiraho namwe mwenyine mwarabiboneye